Rwigirwa kwa muraithiria humwiga wa MERU TV no ithrete wina kagita gake gokambitikiria kithrange kugwata ugeni kirinto cha MERU TV thaa mugwanja naro kuri tariki 13 mweri jwa mbere jwa Januari mwaka jwa 2023 nkruki gakurikana mbe kuthrokerera botu kurukira Facebook MERU TV Kenya, Twitter @MERU TV Kenya kana website yetu iria ni meru.digital.co.ke ritwa ukamita Gloria Mwerigije. Na nkiambiria ni ati wandikithia bwa arimi mubango ne jwa thirikari ni ukenda bakomba kugunikana mboreo ya maguri jandi ni buitite na mbere entere cia maitei gishikombunge kya Bore county ya MERU. Akiaria Chibo wa maitei Anastasia Nkatha na koria arimi bonde bedre bare gushiandikithia mbere ya ntuku ya Jumamosi ikiumia giki. Nkruki Nkatha na mariti nguto ire kuga na wetia mbesha kuandikithia arimi akiuga ntitoiji icha orongo na itena uma amu gutwe ubateri kurita Kenya ndororo gushiandikithia. Chibo ojo nkruki narikanite asheri kujuria mbesha cia basari niu anabao bakagunika kithomone. Na tutitana mbere muraithirio mwega wa MERU TV ya Kariba County ire toragia ndo akagita ibadhithite mishemanio ya thiri ikinjia ikeja amwe nikienda bakomba kuthirwa bakithiria manto jandwa na wagagia gatigati ka mugongo jwa Isiolo, Meru, Samburu na Marsabit. Atongeria ba koro ni bambirite ikaro bya kunjia thiri na kuritana kari itumi bya gutoria ngwataniro gatigati kao bakiari kirimo chemanio jwa thiri county Isiolo Joyce na Isilia mukarigiti wa gikundi kia ikuru kia thiri county ya Samburu augite twa aria ekuru kureta amwe gutambia nkuma ya thiri kiri mugongo ni ati ekuru ibobethagira bagikurukira amantu jara marito endeira kwagia wagagia nkuruki no bete kuthwa kiuga itwari ni riumbite kuthwa rigiciara matunda mwariki wetu antetwa handa msumutore wa thirenja na gututariria nkuruki. Orira waga kubokare bwitite na mbere kumba kwithira bwikwirwa gaitakara ndene mianka MERU na Isiolo, Samburu na Marsabit na ndi kundi kimwe ke kuriko mekana 1425 ikiombete kwithira gichumire runguro tongoro Joyce na Elisia enda kumba kwithira githomethia ntu mumba kumba kwithira baikara na thiri. Akiaria Joyce na Elisia runa mukaririgite wa kundi ke agwite moroto ne utira bakumba kwithira kireta thiri orabo wete ne mbere kumba kwithira kimenyaka itena kala mwakoro kumba kwithira kikiro katikati kama antu ikikureta thiri kumba kwithira igichokanira kuweza kuambia kwamba mama akihusishwa katika decision making table ama decision making table peace, amani itapatikana, kwa sababu wamama wamekuwa wakiwekwa kando katika mkongamano la amani. Wanaume ndio wanaenda kutafuta amani na hatuoni amani ikipatikana, maana wanaume wanapoenda kuketi chini wanaangaliana vibaya, wanaanza kukumbuka maneno yaliyopita machungu, mtu aliuawa, mali zilienda. Sasa unakuta kwamba wanakumbuka, lakini tumeonelea kwamba wamama wakihusishwa katika gurudumu la kutafuta amani, amani itapatikana. Ya kabubuti Joyce wete maita maingira kumba kwithira ugioka thina ana kuribomba kwithira betu Kenya marene urana nda wete bakomba kwithira kithomethia mwingi wa county njira cha kumba kwithira baikara na thiri. Nini tunasema wamama? Ni kwa sababu mama anapata changamoto nyingi sana wakati amani hakuna. Mama anaachwa na watoto wachanga, mama mali ikienda anabaki njaa, kwa sababu mwanaume wa pastoralist akiamuka kwenda anaenda hata 3 years, anakuja wakati mtoto aliyezaliwa mwezi moja ametembea miguu. Unakuta huyo mama ako na changamoto sasa, kwa sababu ana mali, mzee amemuondokea, anapata shida. Kama kuna mtu ameumia katika jamii ni kama mama ndiye anaachiwa. Kama kuna mlemavu hapo katika jamii mama ndiye anaachiwa. Kama kuna mtu amepata jeraha wakati wa vita unakuta ni mama anaachiwa. Mode Joyce wete bageta na mbere kumba kutha kithomethia ntu mantu igirwa kana ntano ciare ora wete county Isiolo, Meru, Samburu na Marsabit chitithite chitongoro kiri mantu igutana na bare akwa bomba kwithira bakithomethia na bao ende chobaitiria kiri mantu yegi gutanwa. Tunasema kwamba tumekuja hapa pia kusomesha wenzetu kwamba
kwamba maisha si kuchunga tu, maisha tu si mali, maisha pia inapatikana wakati mtoto anaenda shule. Na haijalishi ni mtoto wa mwanaume ama mtoto wa kike, msichana na mvulana leo wanafanya sawa katika maisha, hata msichana anafanya bora zaidi. Kwa hivyo tumeweza kuwaambia kwamba kwa sababu Wasamburu wakikeketa msichana anapewa mwanaume, tumesema hata FGM tafadhali watu wa kwetu waache wapeleke wasichana wakasome. Kiripoti la MERU TV kuma kaunti Isiolo Chanda Mzamaturia wa Thirenja. Tukitikana na ripoti ya Muturia wa Thirenja ritoba skuru chi university na colleges bachumiritie na kumeneria thirikari ni ontobwa kweberia mukobo jwa help aritobaba bariuga ikija kuthirwa thirikari kethre kenderia mukobo jwa help bakoma kuthirwa bagikurukira kagita gako mobakiaria na andiki banteto aritoba skuru ya Otiano bundi yakirwa bogete ontobu bukainyeria bunene na bakuga bakuria thirikari umbe kuthirwa gichokia mukobo juju nikenda bakomba kuthirwa bagitethukana kethra tubombe kuthirwa bakiongera kigina kirabethagira bakiejana kiambasari gakimutegi na gututariria nkuruki Roni rweroburu thagirorero kiguni mono kiria litoba university mona college indi alitoba bibonanite kuringwa anene muno nyumera isuiria mruto kuruta roni ruru help ni ratutetheia twi aritwa mantuza maingi turagita mbeca cia help. For example, turaiza wanya help ongiri 20 kangiri 10 noromba uchi manage for some months nyamuchari yango na peaceful time kuchwa mbeca yu. Our president mwenye tulichagua with pure heart anataka kuondoa help. First of all, first year nimesoma na help. Sina any other means of kupata pesa za kunisomesha. So the moment ataondoa hiyo help, that means na drop out. During the math, wale wanafunzi wana depend na help, waki drop out of school, kutakuwa na lot of crime rates zita increase. Why? The government is not offering us many job opportunities. We are creating job opportunities through technicals and through help. So mkiondoa hiyo help, that means tutaenda huko nje. Na tukikosa kazi, what do you expect? Tutakuwa wezi, tutaanza ku drug deal. Story ya help loan inasaidia watu wengi. Na ukiona president akisema atatoa, utakuta watu wengi wata drop out. Na waki drop out wengine hawatapata kazi. Crime zitaongezeka huko nje. Utakuta wasichana wengi wataingia into prostitution. Na help loan inasaidia watu wengi. Tacha help. Mbere ni daratetha ya kurea inya nyomba. Ntuko iriu no menye ikura na tutijora kwa kara inya chari bakambiria kwendia into nonto mbeca iu cha help ichiratetha ya ukariro school fees yonde dai muchari kuirira wengwa aritwa ni ubaingire riu achari thina nijite kwa thirikari komba ni tutetere tone mbeca iu cha help ibicho echoke kairi kenda ntu no bamenya achari basapota achari na nyari twabongwa tutethaia menya nuje inya upkeep ira turaeja wani ratethaia mtu akagura no inya bya kuria dairo muchari akite fo agutumire cha gutumira anja cha school fees mbeche uchonde tukona riu muchari ukwangaika. Help mimi naumia sana. Kwanza naomba rais hii mpaka amepanga kutoa help. Mtu kama mimi naona maisha yangu inaenda kuishia hapo na shule. Sababu mimi help nilikuwa nategemea help kaa kila kitu. Mimi mali nimetoka sina wazazi na nilikuwa nategemea help. Help ndio imenisaidia hapa nikafika hapa sasa mali nimefika kaa itatolewa. Mimi naona hata sitakuwa na mtu ambaye atanilipia hata senti moja. Kiaria rito babaiba koria kethero roni ruru karuto bongero mbachare kaingo chinga kanya karoni ruru. President Ruto togo ko beg utuchokeria help na utuchokeria help ikomba kutetheria achiari na ikomba utetheria aritoa ba campus. Mimi naomba president don't usiondoe help na if mtaondoa help increase bursaries. So with help kuna pesa tunawekeanga kwa account
ile pesa sisi wenyewe kama wanafunzi, apart from the school fees, hiyo pesa tunatumia kubai vitu zingine za shule like vitabu, set squares, masonary stuff. So kama ni bursary mna increase, huyo mwanafunzi mkimpea like 10,000 hivi, 5,000 mnamwekea kwa account yake ili hiyo 5,000 imsaidie, kwa sababu mkitupia bursary peke yake siwezi soma empty stomach, nitahitaji kitu. Tatolewa na hizi form za bursary. Sasa itakuwaje nipewe bursary 5,000 ama 10,000 naye maybe HELB ilikuwa inasaidia kuliko hapo. Sasa itabidi HELB ikitolewa hiyo pesa ya bursary basi ikuwe doubled. Ndio itakuja kukawa pale mahali pa HELB so that nipate venye nitasoma, sio? Really plead to our President, His Excellency Ruto, to not remove our loan. Nkiripotera MERU TV kuuma Kironi ukambitaga ki Mutegi. Aciari ni bakuria thirikari ya kaunti ya MERU rungu rwa gavana Kawira Mwangaza irekerie mbeca cia basari nu ikabaguna gucokia ana skoro bakiaria aciari ba ni bakuria gavana Kawira gucokia kigina giki kiri MCA ni bakomba gutetheka nkoroki. Orera aciari bakwithuranira ucokia na skuru mwisho wa Januari na mpara ya kiaramu kuoneka kwenye elimu ingi na indi karabatieri nonga kwerera utethi bo thirikari kiri kuthomethia anabo na basari indi akariba embe ni baiturite na kurita uwebo kiri mantu yako ni mutaratara yo gavana Kawira Mwangaza yo kuthania ngwe ya basari kiri wanda administrator na mutaratara yo kumanjara ni sema MCA rira akariba bakuwa ni bakuona kutena wirero bwa basari na iboya isoketwe njara ni sema MCA basari abati kuthania MCA ba tukijira risabu kama ingeza na ndu ibako na basari ndu no ndo bakwethura MCA bomba ibara ibiro nkoro ndiro to weta risabu nirakikite basari yo tukinyila totepa indika bila kumnengera MCA totepa indika kabisa kimanto yo kuwa tukinyila administrator sio sawa tuko na mahali tunafaa tufike ni kwa MCA ndio tuko naye karibu na ndio tunafaa tuende mahali kwake. Sasa hata yani tuseme nimepata shida na kimbia kwa MCA ndio anafaa apatiwe hiyo kitu au atupatie. Oruni bakuromba kinya kirarito barabara thithite kirike form baba ingine bakuwa ni baraturite ko bare na marando ya skuru na bakuromba kinya borera maratasi ya basari ya kinyelo ne babati kwewa kenda kudhiria marando ya rapethite batiete skuru na baiwatira maratasi ya form 4 boya era nya karatasi gakaoneka na ofisine utego pingwa itwa ya muntu ethera ndo rikari ya nyera ndo we nayo nikenda mwana ona no clearance ona certificate ya CBC muntu akaya kwithirwa ena ndo skuru mwana ationa clearance skuru te mudana cia ende kwa ungienda tutetherua kinyake ya na ofisine nya daiba form nya boiba ewe muntu athura nera ndo kenda muntu ari nya skuru ari skuru era ndo skuru mwana atethuka na certificate no wanto no nyanya na ukatwania kukona no ntunara rwe ende ni umante ne guthira thina tethiri karatasi kareke ukinya na uga form 4 tutetherue nikenda mwana aona certificate ire kwendekana asa nukumenya kuriera ndu nya ontuthai na kire baraba ingi ni bakwa mutaratara yoyo asoko kire ma MCA bakaguneka hatufaindiki na hiyo mbasari hatufaindiki kabisa na hatufaindiki, lakini ikiwa iko kwa MCA tunafaindika. Kwa maana nini? MCA anajua kwangu, anajua ile njia ninatembea nayo, yeye ndiye anajua mahali niko. Kawira Mwangaza hawezi kujua mahali mimi naishi. Sasa ni MCA tudhania meza. Wewe maana watu wao akani Kawira atomba toa tutugolania atomea msioko ana meza ina na wako akini MCA amenya tuenze atomenya ndio Kawira no MCA no kadhano meza watu dhania sawa to asiani tone bya kwa diana muthini bakuromba mwana wende ora wino batu na batu kwetherete thuka chief agolelia uma olelia obo this is a ndono meta from the family muritoyo anolelia obo mwana atina asiari atete na atina nombe kukunika na basari ura kubatirie all the issue of basari utibatiri ukumo siasa kwa otweka membi ne batiri ko tanwe MCA membi akene nedro atire
ward administrator bawatanirite na chief ibagigisa mwana ora wende obo wina thina okinyilwe mbasarira. Nkiripotera MERU TV nde Mwirio Yembe Mbeta Mukiri Onkonja. Braithiria umwege wa MERU TV ukamitikire nkomba kuthirwa ankiumagarukani ntiningacokera nyuma ya ndareke itikuraja ngakuromba utikethirwa ukiumagaruka motamboni. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo ende bibionde ni birekete na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo MERU TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ne jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku neu tukagemia kiatho giaku na gukwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811 MERU TV chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya MERU kuelekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya MERU na Kinya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kiri ukinyanilubu mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarere gana antwa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira anebo Kinya chukuru dha ilio nituto watu nambacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa Januari 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia MUGWANJA no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kanoturungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Oduna kiatho kia mbathide kana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. MERU TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbicha intara muchia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matare ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811 MERU TV chionere mwanya.
Ugwatogeni okari murithiria umwege wa MERU TV ni kena ko bakuthwa ngitana mbere na gukwa nteto turachumbitse kuthwa igitukinyira. Asheri ni bori twe batigire bawikiana baus kuruchia otea na obodi mono barabagiretwe form 4 mwaka muthiru. Akiari Eunice Karingo mutongeria wa ekuru ishikombunge ekiaigembe South na ritete otethio kiria ritoma kana kenda ni ubagatonya skuru ya otea na obondi ya Karumo Morithwaba na gututariria nkroki. Kithomo kia otea ni kibati gwikirwa ni muntu wothe haja ndene nthigurune ya Kenya ne nyuma ya thirikari kuga ati nande ni kwenda kuthithia nthiguru iji itwike ya viwanda basiume kabisa na vijana bila vingi nkubira ibete tekiniko nontu te muntu umbite okulugira ndene tekiniko college umba kwithira kiriwa ni mpara nontu ugaritano course na course iroge ya kuriyaira na yatethinya community na kinya wewe ngwa witethuka Aito oni renda kuitana manto ya njara kenda mbithirande self employed ndokwenda kuthithia kintu mbomba kuria wetera kwandikwa ndenda kuthithia kintu nkethirande de independent mbomba Akiaria Eunice Karingo gitonga na rikitie kuga ati kithomo giki kia otea ni kibati gwikirwa na inya na mwana rothirite class 8 o mwana rothirite kinya form 4 ati gwite magerio ende no watonya ndene ya polytechnic o amwe na institutions ingi ire ikuthithia ngugi cia otea ni kenda akomba kugwata kithomo kiawe imisa kire asiari okaua mwana nonto na wete C minor kana C plain kana C plus atiomba kuoya ndigiri no athithie addressing akathithia certificate akathithia diploma kuma huwa eta ndigiri kuma huwa kaibwa mwana eta wa doctor na mbua baba ingi no bethe bakiora kia mtu saluni na adita ndigiri ndena yo nonto indarere ko mama no mbendelea kuthoma baba na mpere certificate na anye wange ndaisiendelethia kumo chiari okaibwa Anthony wiche mwana ku tekiniko muiche tekiniko na ntuko ite kuraya okaibwa eta wa doctor so and so Eunice akijukia ana 50 na banana ni kuma ndene ya mawa wondi gitura na rekitie kuga ana baba bonde bakendro bakithoma na bariri mbecha ciao ni thirikari na bone kenda bakomba kwithura bakithomera na baigwatire kosi ya njara oni nkuthilonka MERU county yonde keyo kakiana baraba kwenda weta tekiniko na kumarenda ambererie this program ndambererie 2018 na imbiketi ana skuru 800 be skuru thai kweba momba koyokia diploma ciao bangi ba koyokia certificate na kwena orende baitete kuthiria bare attachment so this year imbombete ko manage MERU county yonde koyokiana 900 bambererie ko report kuma tareki 14 ruare tareki 17 itoko imbe inkwera na bagetura ana 58 bara baiba wondi ya mawa wond na ruare beta chukuru na MERU county yonde na mbecha hii ile ikorera na baba weta kosi hii iliuma ke thirikari nene ya yo national government na bwana bakiaria ni bashoketie nkatho inyingi oningo sokeria thirikari nkatho sana ikwethira ukilukira thirikari ndirari ndihurira nji wa ciafi ende mukono ya Eunice yo mbombethetie kombo kinya Karumo kenda mbwithia beauty therapy na nkawivo ya sana ikwethira kinya ciari baracetie fi ende thaiba na kuwirwo ko nene aya kinya ngaramenene gutire thirikari ni turomerete mwarimu uria ukuria mwena na baba na rikitie gukujira na kuga ati kithomo giki kia polytechnic kina gitumi kiri uturo wa muntu wa narua the labor market ni oyori it is flooded na batu trenda kuequip ana bambiro create employment no nto mwana ora domete akethiori mwana wa yende akachi oficheko eweta kweta kurutango ina wa mwikia ibo ntoto na nto baba inke mnoba otamaki baina baroa lakini batomba wita dia baroa ira no ntote skills baina sho lakini mwana kueya aona skills in this technical ground mwana akaidre mtomana akomba nya kwedra to yaba tutuka equipana nya kurura companies to aba equip kwambere dia biashara batuma ba mabaranto ba change mentally ontra utete twana to tumete family ra nini baraba teosiumba baraba the school myake ya 3 Murithi wa banki reporter MERU TV ku maja mirigone ya igembe
mawa. Na tukitikana na ripoti ya mrethi wa batu titana mbere ya kariba gishiko mbunge kia Tharaka nibachumirite kwa riathi na kathomba iria bagukurukira kuthoka kwa barabara Ndoji na Kinyampara Nandi nibakoria atongeria wa batonyere gatigati na kumba kuthurwa baki baritira ngugi. Akariba Tharaka bethagirwo bari antu bakwirutanira nendi maendeleo amo nogu bakethoro bagitaro tanto bara batigeto nyuma nonto bagwagiboroje na barabara imbega gintu kira gitare ondera siasa ntongori thiuruka ige bakagira gwirana ikabaruthira inde bomba kwigwatira twanya totongoria Akariba atigwa thinani roje rogitwika Kinyamara kiri baingi bakari roje antu bathia rugendo ruraya muno akinya mutungi antu bata chiringi 25 mutungi ronto bomba otomira nagao negethare challenge nene muno nonto tio nanto bakwenda gukombora gachugi nonto baketho bena thina ya roje ko namba ereta mutungi uyu ntata rora kuthambagia antu kiongo nonto customer bako ni mbati kubamenyera mutungi twigura chiringi 30 kuthi 50 ukagurira muji roje ucoke ugure rwa mburi agu kwina thina amana kwithoro Akariba atiganirwo ta mundu akirumia Akariba achogi ni bombire kwithoro bakirotha ndunguru muno kenda bomba kwithoro bakiambira roje rugita mutige akiotha besha gutigiri bakungurithia murando yende gukwa motomba gukirwa na twina thina ya roje antu bachogi ni baika kamwite muno nonto kwi roje banjiritie rwitagwa mutige barutha kinya BQ ndari umwe wa kamiti ya roje uru lakini kuma thirikari no ekuya ya county utio totoro yerudo timea uwe irokenderea ka irokaura na inchi barutete mbele ciao ciare wothe karibu million baruthiro BQ na kira gintu bena mabuku monde ende ni nkuria mwesimiwa Gitonga njinji na dia karente goro bena senator na ngavana na MCA baringanire mathugane bachwire antu abachugini roje babaretere rontu gachugi ithoko nene na yena antu bainge rontu murandi uyu waroye wari na antu over 650 baba changite kanyamo kao kanini na twari tugate county lakini utongoria bwabo areo igitare abo kuthira boba muthomi butaturirikana onto bobo pori bakebende Akariba bumerete kuromba ntongori cha county Tharaka Nithi kwebumire kubanengero tedio nikenda bona roje Tharaka Nithi county kuma muthomi njuki kuwata Gitonga wa Murugara Gitonga kithuka babuna antu baratuthurite ruarua na kana tujane ngugi kinyagwe ario nonto ingi nwagwe kinyagwe nwetu twagiru na bagiru kana ndiguru bakona twagiru kuona roje baturetere roje kana batwenje kithima kwa kwenda kwao ibaye Kinyamara kia barabara kiri kingi kira kithiete na mbere kurumira Akariba achogini inde Akariba bumerete kuria ntongori chao bambirite na MCA wa Wandia Nkondi Gitonga githuka gutigiri bakuthondeka barabara ya kugwatithania Nkondi na Gachogini kaindo biashara ikura thina ira ngitwona Gachogini na gutwika utie barabara kurukite thuru muno ndagacheno ya Gachiongo kaya gukuruthwa ikaringi Gachiongo na matakiri na gao biashara ithwe Akariba muno ndo ne kinyankari cithwe ikurukagira Gachogini na antu baya bakagura into Gachogini bakurukite bathiete lakini ndi wona nkari Gachogini retete gintu Gachogini gachoka gitumi nonto barabara itiruthi twikara bwega kono twendi nkari kathungira no icokire na wina murigo waku kinya taniungura mirigo ndagana Nkondi bare gakinya kuthungira nonto kinya barabara tikere mbega MCA nero na watani njira ya Gachogini bwega na Nkondi nonto wauma gothiete Nkondi kinya na ngari thaino kinya korwici utithi marori manyangire kabisa aguno kajira gauka ugathia mangara bane ta kura miti kairo yirui ko ugatura yentono nderi nairo tabadari na watani Gachogini bwega na Nkondi natige kuigua akemibagua nonto wananyo nemburingagira kura nanyo neikuwe kinya gwethagirwa RMCA wokutiga kuri gungi ko ingwetiga maendeleo makaya kuruthwa bachara cha Gachogini gakara bwega na ko Gachogini gakura ta kuntu kura kungi kiripotera MERU TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi erito itakara waiguna Buga sana muraithiria umwega wa MERU TV mwankira utokinya muthia jo nteto cia MERU TV THAA MUGWANJA gucukira nkatho cia mwanya muno ni ntubakuthirwa ujukite na kanyaga kukuraithiria MERU TV ritwa ukamita Gloria Mwirigije.